iPhone 6s Cawk du Tuk Lungin Tuluk pahnih ni an Kal Zuar ani Timh. Tuluk nichuahlei Jiangsu ramkulh a ummi pa pahnih ni Apple company ni anhubik a sermi iPhone 6s Cawk du a an nunnak caah biapi tuk ve mi an pum chung i an kal khit ni tiang zuar ani Timh. Timi pani hin iPhone 6s hi Cawk le ngeih adu tuk hringhran Asinain Sii-inn a zeitihmanh in a chaw kho phun lo. Cutikah hoi pa huang timi ni khuazei mo mifim domcha chum na kal hi zuar usihlaw Cuti chun phaisa kan hmulai tia ronak a cheu ti si. Hin ha pahnih ni hin online in kal khit ni adu mi minung chu an kol i pakhat pa ni tisia chun nanjing i Sii-inn pi a nan kal khit ni chu zaufal na kan ngei photlai tia ati na tia China Daily News ne tar. Asinain Sii-inn pi an hun phaktika chun ma mi pa chu abekambang in arak phanti lo. Cutikah kan chungril tal himo kan zuar ko lai tia ruanang an ngei tham. Hi thil kan tua mi hi ngol than ko si tia Timi pa ni chun ahoi pa huang chu atina in ahoi pa ni chun adu lo. Cuti ahoi pa ni adu lo teka palik achot na. Asinain Huang ni palik andat lai chu athai teka lo ko in azam dem te an chim.